kita ada dulu ya. Tôi tập từ đấy rồi à. Dạ là ăn trái, là ăn ru ăn trái đúng là. Bangka kentang lagi ya. Lalu dari satu dengan untuk kuih. Cái có gì vậy? Cái kia ngầu à? Này không tên không này nè. Nhiều bạn trai với gà hình. Jahat. Kamar main apa? Jahat. Kalau waktunya kecil. Inilah namanya kehidupan ya. Dulu này gặp đầu thì gặp đầu chỉ gặp tiếng một đồng lái cả một tiếng luôn chẳng là có gì đâu thì cái cái bỏ từ cái một tiếng bỏ đâu đâu thì càng có cái gì để không để đâu thế à cái đi của nó không đến cả gì không nó cũng đi của sạt ra sang cái cơ bảo mình cái chúng ta đang dùng tiền cái upaya nó còn sudah itu dengan yang itu juga dengan yang itu ada jemput jadi lebih nanti ada ya yang apa sih kalau itu kan di belum ke kali pakai itu Yang ke saya itu kan kayak juga itu ya. Ini teman-teman yang barang yang sudah jadi tapi belum digoreng. Nah, kita tunggu pemanasan minyak dulu, habis itu baru digoreng. Kalau kopi kamu pun ada contoh le bukan Ini pemanasan minyak dulu. tapi nala kopi ocupado dia beberapa. Ini proses pengorengan ya, teman-teman. Jadi kita coba mengalir minyak besar juga ya itu. Tapi ini ya, warna banyak tiga rumah. ada apa dalam itu. Lucu ya, saya pegang ini. Kita bumbu ini kita. Kita betul-betul.
sudah jadi. Oke. Yes, ya. Oke ya teman-teman, ini barang yang sudah jadi ya.